Ndabasuhuje. Ibiganiro byahuzaga Kongo Kinshasa n'umutwe wa AFC M23 iduha muri Katari bishobora kwimurirwa mu Busuwisi mu gihe cya vuba. Ibiganiro byaduha byatangiye mu ntangiriro z'umwaka ushize. Leta ya Katari yashakaga gufasha impande zombi guhagarika intambara no gukemura amakimbirane ari hagati yazo guhera mu mizi. Urugamba rwabereye mu bice byo mu kibaya cya Ruzizi muri teritwari ya Uvira mu ntangiriro z'Ukuboza 2025 rwakomye mu nkokora ibi biganiro kuko Leta ya Kinshasa yanze kubyitabira nyuma yo gutsindwa na AFC M23. Byari byitezwe ko ibiganiro bya Doha bizasubukurwa vuba nyuma yaho AFC M23 yemeye ubusabe bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwo kurekura bwangu umujyi wa Uvira, ariko ntibyashobotse kugeza ubwo intambara mu burasirazuba bwo hagati yatangiraga tariki 28 Gashyantare igahuza Amerika, Israel na Iran. Ikigo cyitwa CIC Center on International Cooperation cyo muri kaminuza ya New York muri Amerika cyatangaje ko kubera intambara mu burasirazuba bwo hagati yagize ingaruka zitaziguye cyane cyane mu bihugu birimo Katari. Ibi biganiro bigomba gukomereza mu Busuwisi. Hari amakuru avuga ko Amerika yasabye ko ibiganiro byakomereza mu Busuwisi tariki ya 14 Mata 2026, gusa nta cyemeza niba Leta ya Kongo na AFC M23 byaremeye kwitabira ibi biganiro. Nubwo abahuza bashaka ko ibiganiro by'amahoro bikomeza, AFC M23 ishinja Leta ya Kinshasa kurenga ku masezerano y'agahenge yasinyiwe i Doha, igashimangira ko ibyo ari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko nta gahunda y'ubutegetsi bwa Kinshasa bafite yo guhagarika intambara. Ibyo AFC M23 ishinja Leta ya Kinshasa harimo gukomeza kugaba ibitero bikomeye mu bice byiganjemo abasivile cyane cyane muri komine ya Minembwe uhuza teritwari ya Uvira, Fizi na Mwenga mu ntara Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi birindiro bya AFC M23.